Iji ni Weru TV. Itoshokire nkatho muno muthikiri weta na mbere otwatambaro twekurikania Kenya Methodist University Media Council of Kenya hiwatanirite na nyumba cia Nteto kathomba cia Miru irio Weru TV na Weru FM 96.4 twakuretera rwarie rwa imwe kwa imwe na arwiriete bonde bete kiongavana county ya Miru Jumatatu ya rwarie tariki 23 thaa imwe na nusu ciogoro obathikiri obathonje no gite twaria kuringira kuroro kwenda angavana ku 2022 mwaka ya 2027 rwarie rwina muthutiro tienda yokulokira Kathoshe mwanya muno kwithiro kiwatanira about Nteto cia Weru thaa mwanjanga kwa togeni aria kwarietu Winnie wa Kingero tukiambiriria ni ati mibango mwanya ni tete ambere ki skuru ya University ya Kenya Methodist Kemo na ararwaria ro mwanya rwa imwe kwa imwe rwa baraba kurwirete kiongavana Miru rukethira rwekareka kaiteneka atuwatanire na mwandiki wetu wa Nteto muthuri Muriuki atonia mbicha yongo ya bura kuita mbere antereu na naramanto na mibango yomba kwithira ekinya muthuri Muriuki kethira nombe kwithira wetu tarairia bura manto ya karakari ntereu na bura mibango yomba kwithira ekinya wega sana Winnie kingiru turiaja imwe kwa imwe kumaja Kemu ara kuri kwithwa kwina rwaria rwaru ketha rwithika na arua iri ntuku ya mbere wari ruru kwithwa rwithika rwa baraba guchua kiti kia ungavana ndene county ya Miru na kuringana na antu bara betu bagitwa ni rwangirwa ABC mokira na ndene antu batantatu bonenie bakenda guchua kiti kia ungavana indi kwina bara batatu betu te bare mustari jwa mbere muno kwithwa bakiringira kiti ki ari ungavana wa Miru kritu murungi urinyaka gitaka kugitekaire na kwenda kuthura kwina Senator Miru mbithikari nturi nyau giteka gitaka hakethwa gichwa kiti kiongavana na mbunge wekuru Kawira Mwangaza kinyona chumirite na kwenda guchwa kiti kiongavana babo batatu bakethwa bakinyite aja uju nikenda bethurwa ngangana kana bire bire bakethwa bakiurwa nikenda bauga no kethurwa akionania ati na umbani bo nene muno kwithwa kitia county Miru na mbere akwina marito jangi ja mtu gwitwa Boniface Kinoti Akwalo kwina Evans Murike na Rusiga Kenya makutho bani antu barabonde bakethwa bakinyite aja nikenda bethu bagitetera kira antu ba Miru kuringana bire bra korwa kuonania ati no kethurwa akendonia Miru kuthurwa giti kia ngavana na aja turika gitaka ne kuthuraniri bwetete na mbere weje kwithwa mtu ko kamera akethurwa agikuonania kona antu mwanya kamera igikirwa itibie banga bwega no gategera tukambiria na mbere itibie mbite ko banga ara antu baba kethwa bakiariria na baba kethwa bakiboria biuria aja imantu jara muntegeri wonde akethwa akiona imwe kwa imwe kuma the mwanuchu ria rwari rukethwa rukiambiria na nkwire ru ni rwari rwa mbere rwa rukethwa rwithika ndene county ya Miru na aja muntu wonde mukari wa Miru akethwa na kanya kuthikira kirindi mwanya na TV mwanya muno je TV ya Weru bakethwa bena kanya na nya Weru FM kuthikira antu baba bechoke biuria nikenda bomba kuba thuja bebongo benya no kubwira kujukia kitike kiongavana ko ni mantu jatu kuthwa twikuthurana aja Winnie na tugeta na mbere gukuthuranira nikenda ikinya the mwanuchu twithwe tukiambiria rwari ruru na nikenda mukari wa Miru ethwe na kanya ngakuona na kuthuja mtura kethwa akithura Iwe ya muthuri nonto bwa kwithira tumenyethakia yarayetete na mbere ntereu adikibetu Nteto ibetete na mbere kwamba kambe ntereu na bakethira baitu menyethakia ya mwengi ya kumania na rwarero tugieta na mbere ni ati akariba kumangarenda are wa dini ya kisima na nterera njumu chiankando gishigone bunge kya bore ne bamukirete irio biotethio kuma kiethirikari ya county rungurwa rwangirwa mubango yo mwanya yo county yurayo tongeretwe ni kima
Thinkari etanĩte na nkatha ya gavana wa munini wa Winnie Priscilla Murongi na Nteto ni bawete anto kumanteri ni bethiretwo bakiromero impanga ya mpara na iboya anto bange guishumiria na kuba uteithia burato tariru mwandiki wetu wa Nteto Mawira Kirigia. Ko niko gwero go kunene kumakira karibu antora ya ngarendare wa mwena nkando gisione kebori bara bethirite bakirira igita kwa igita ni kurumiro ni gapara anterium na rena de mabita kumakithiri kare kaunti ya Meru batongeretu ni nkatha ya gavana Priscilla Murongi nkatha ya munini wa Weru Nteto mwerekere wa mibango ya mwanya katikati gatongere bangi baikinyithetie anteriu na kuretera karibu irio be misanda. Wakati huu tuna janga kubwa sana ya chakula, hakuja kuwa na mvua hapa hivi na akaona ni vizuri atuletee chakula tukule. First lady yuko hapa, tumwambie sisi tukiongezewa maji chakula ya msaada hatutaki tena. Gavana wetu anapenda watu wote wa Meru na resources zote amendivide vile areas inakuwa na shida juu kama huku kuna shida ya maji, kuna area nyingine iko na shida ya barabara na ameenda akiangalia kila mtu. Lakini akaniambia wewe enda uwapelekee chakula, nisingoje sana niwapelekee nikute wamekufa na njaa. Ndio nikasema acha nikimbie niwaletee, na kutoka hapo tuagane ya kwamba ameniambia yeye hataki chakula ya msaada kuwa inapeana Meru. Akasema bandara ya kuwapatia samaki ataonyesha kunini kutega samaki. Tongire bau ni borite akari kuringa kura na ume na ninge kugwata gavana Kirito Murongi mbaru na kumongera kanya kangi ni kenda getire na mbere mirandi yawe. Mtu ukipea mtu miaka 5 alafu anatoka, mwingine anakuja miaka 5 anatoka, utaona tutakuwa watu washinda kila wakati. Turudishe Kirito Murongi akuwe gavana wa Meru tena, atimize hiyo ahadi na sisi tufukuze njaa wakati sehemu ya Ngarindari na Bori kwa jumla. Tukata kenda tuingenene 10 watu wetu wa Ngarindare kwa sababu saa hii Mungu ametupea kiongozi ako na maono, kiongozi anatupenda. Muangalie viongozi wale watafanya kazi vizuri na gavana. Ni watu wengi sana wanakuja mkindanganywa mkiambiwa mambo mingi. Lakini wacha niwaambie kwa wale wote wanaomba kura, mimi nimeangalia hakuna mtu mwingine ako na mipangilio kama Kirito Murongi. Kama nani? Kwa sababu wengine ukiangalia historia yao wamekuwa ma-MP miaka nenda miaka rundi, lakini ukienda huko kwao hata barabara hakuna moja walichi. Nge reporter Weru TV kuma Ngarendari kizimo ndigesone kebori mbeta Mawira Kirigia. Kongi na kuni ati makanisa ya kurino kuma embune ya rombete kuenderwa kurako weta mbere kioyokania bwanjeshi budire bari wabobati oyokwano ntobe na kiremba ni nyabati onato anyatoa kawana obisine chia mwingine nyama skuro bari teki mshamanio yo maromba yosho kiankadho na kurombera Kenya egitenereria kidurano ntere chia runyenjes ya buramu andiki wetu wa Nteto kumantere urita mwaniki wa mushiri au tutariria. Etikia makanitha ngurani makurino thiini wa kaunti ya Embu ni magomanite thiini wa kivaro gia cukuru wa primary wa Kagari mwena wa Runyenje gucokia ngatho ni undu wa kuthira kwa murimu wa COVID-19 na andu gukorwa magicokereria mawira mao. Kigomano giki kiria kiraukitwe ni makiri ma etikia wa uguo kirarongoreretwe kuvoera mirimu iria ingi iri kuo na iria irathinia andu. Agite kiriko na Ngai wetu riria gatuthiriria murimu wa corona ta kurino ni tugacemania bamwe niguo tumucokeria ngatho tondu akurino ni twakanyiriritio muno tutiavotaga kwinira Ngai wetu twikirite mask. No vorocio na gwa gukuvevaniria no aturetagira thina tondu akurino mainaga mai vamwe twakora twina kanya ga kuvoya mwathani ni tondu wa mirimu ingi ria yukite bururi wetu wa Kenya iratuma andu wetu macangambia na kuthineka kunene mirimu ta kansa na mirimu ingi. Wa uguo etiki aya maraina muoroto wa kuvoera thayo na urumwe bururire makiria kavinda gaka ga kampeni egikinyaga kithurano kinene kia mweri wa kanana. Twe ni turauria aria onthe maretia ite na nitukuvagira undu ucio nigetha makore maina thayo etungienda bururi wetu ukorwo ina thayo ona muthenya ucio akorwo wa kithurano gwakora kwina thayo
wale turauria a member yetu wothe kana wananchi wote wa Embu County makorwe maina undu cio already na varia etikia aya maravoya thirikari nene gukorwa igitikiria ciana cia akurino gukorwa magitonya thiinwa mvongeri ngurani cia ugitiri mari na iremba ciao kuona vau kavereri matikoretwe magitikirwa gwika uguo. No tukwenda kuvoya thirikari ya Kenya thiini wa forces cietu cia kibururi ciana cietu rimwe ni irai mwana kanya makora maina iremba gugituka matingivota kuruta wira wa jeshi maina iremba. Riu no tuvoye thirikari na ro anavuge turorie niguo anake eritu na eritu aria makwenda kuthomera wira wa military na wira wa forces mavote kuthoma na mavote gutrenwa maina iremba tondu ni kivoto kiao. Nake mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi akivoyaga masukuru na mawavisi monthe ma thirikari na mandu kiumbe gukorwa makiva ciana iria ciovete kiremba mieke iganene na aria engi matari na iremba. Gituika mumbunge ciana cietu ni iravetukaga ikaremwa kuthie kuthoma cukuru iria cietitwe na thina wao ati ni umwe ti kwaga mbeca ni gukorwa maina kiremba mbere twecikene ati tanoria tuviu riu no magitugweta nginya mbunge riu ni magwetaga kuri tondu Ngai aikuo kateguo na Ngai atuvirite bara ana ni kurave karemba ni agatuika rais wa Kenya muthenya umwe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Mara Kareke Mbioki na muriani wawe Mbongo ni bashimaneti amwe kimambura ya kanisa kendo aria chioba ile bane bonekete kuringa siasa chiebema Kareke akiringira ndebeki ama KUDA kira kimurengone ya Kenya Kwanza nwe Mbongo aiki azimio ni araba ile babo onekete okridha na siasa nyachi munini wa Gavana County ni wiki oneka kuringwa mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi na rombire kwithira gikinya kimushimane yuna tudhuranira riboti. Mubunge Kareke Mbioki no athiete na mbere kuinyiria cia kiama gia siasa Kareke akiugaga abunge bara bethagirwa bari na kiama kira kiwathanini bethagirwa bakira ithwa na ritho riega kiri bara bangi nyata ira kiama kia tugono gia sinda ajumbe bara bathurwa ge kiama kira tatiba UDA ndio tunapatiwa responsibility pande ile hii wakati wa kipindi ya Jubilee 2017 mpaka saa hii kiama kia Jubilee kianengelete nafasi kwa ndi chairman wa Mount Manduji na hii project yetu jionde tukigambe sa ya Kenya nundu mbuge ni gaga mbesa ndamba kuga pio box Tharaka County vaya Mara agicokeria Kareke mucia chage tonga kaburu bongo uro komereria gitikia mubunge Kareke Mbioki ariuga kiama itakanita na kwogu mutongoria akethirwa ari umwe barikie na kuthurwa no tuike mtu agatombeko no tuike kwa PCA no tuike kwa kanitha ongi matinga ito umwe twaga anto bagatombeko petho bena ngai mwanya so there's nothing wrong with agatombeko there's nothing wrong with morathi ngai no umwe twaga so kanisa you belong to any church you want to belong but ngai no umwe so wangwenda kuwa atiri onajia no takanitha. What is important ni kundeliver service to the people. Bongo augete ciacha cia kiama ingono na tori barienda mothi na mbere na kwoguo tiethagirwa kuri na mubunge omunini kana omunene kiri uronge bakinya kiri mbunge nene leto athikuria mbunge nikenda onenkanira a bill kana mujadala utiula gwi wa kiama kiriko. You are treated as a member of parliament. So we are talking about the future. Na future ni digital. Ni bwire antu betu. Hiyo ingine mnaambiwa ni mastori. Na ni nteja na ngono. Ngono ni historical. Ngono is not going forward. Ni ndali muntu mako thimbere. Muntu manyuma ni history. ariuga rugairwa mbeca kuma kiri thirikari nene runenkanagirwa nganano gutakomakania kiama kira mubunge athungire nakio kiri mbunge nu rira CDF kweja no gontoeja na in every constituency in Kenya regardless of the party every MP anenkagirwa 100 million. What is important ni watu mbeca hiyo kuteithia antu benu tuema antu betu yeah. So rira gutumira mbeca cia thirikari cia CDF turagua uritumira wa kiama kiriko
every constituency in Kenya ona bara bathuria Raila muthia kareke Mbioki na inyiritie no nkinya ngavana Muthomi Njuki athure munini wake kuma kiri gicigo mbunge kia Mara. Luoi Muthomi kwina mbasa waikirie nala kwa MBC tutije ni mbili ku ugiswa running mate kana deputy governor iromba rya kwa mbasa na inkurombo tukuna muthenya muno ukamekunula ikina twikete na mumala me kumanzo na gutitwakiaga mema kogu ndase uningo expect edwe running mate ya umete maleji munini waku. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Iboya Martin Mugambi no ntobore boti atwambe tunoga kyani ni nditushokirete na Nteto nkulokyo kadhiora mitambo. Beyond Zero bagwatanite na Rwangiro gima kaunti ya Thaa Nithi na agwati mbarubange iba kugwata ogeni ahari na ekuru kiri kampi ya utheri ya murimo jo fistula kwambiria tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo sibitari ya Chuka County Referral Hospital kaunti ya Thaa Nithi. Murimo jo fistula kiri ekuru jureta goikuigwo rurubo mwana kagitaga karaja na ugacherero kono tungata bwampui. Murimo jojo ga kugwata nurema gukurigiria kuma komuma kana kioro utungata bo murimo jojo na gutegwa kugeta na mbere tariki 16 mweri jojo cibitari ne Asia Chuka County Referral Hospital, Mpukoni Health Center, Magutini Hospital, Tharaka Hospital, Kibonga Hospital, Gatunga Model Health Center, Kathangachini Health Center, Kajoki Health Center na Mudhambe Health Center. Kuthenjwa kenda kurigita fistula kugeta na mbere tariki 21 mwanka tariki 27 mweri jojo cibitari nene ya Chuka. Ni untobo manto nkuruki ringa thimo gukurukira namba 0727 337 337 kana 0733 333 004. Ntariki 25 na ntariki 26 mweri jojo etano ukethura na motungata ja utheri ja ugima bo mwiri kinine gya Kathwana Thaa Nithi County. Motungata ja ija metho kuthimwa kansa ya njero chiari na ya nyonto kiri ekuru, kansa ya romenio prostate cancer na wandikithia bwalinda mama kiri ekuru barito kuandikithia ana baraba taukirine chunche bya mwiri na murimo jo mukingo amwe na kweo mataro. Mtumirieji igwati mbaru ni Slovak Aid. Urathimo uritingo gibwa ichunche bya kubya mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithiria ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano.
ngatho cia mwanya muno kiwe no ntu bakwithira witite ambere kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja twicokerani ati Kenya nirigiri kwithira ina gikaro kia kwarire kimera ya kaua na inya uchuantaira cia ukiria kimera ya kaua Kenya na inya ome ya Kenya kimucemanio yonthe uruinge cia Afrika ni kwirigirwo kinya arinya mathina yara yarumirite kaua yakarirwa mutongere wa nthiguru urumwege wa Kenyatta na kwirigirwa kurura mambura yana arinya atongere na alwamiri mwanya barwangiro arorimi bakwirigirwa kwithira bagikinya mwandiki wetu wa Nteto kuma muciĩ munene wa Nairobi Boniface Mongela aina shona njira enkinyaniro na nthiguru Kenya ikagwatwo geni nthiguru ingi cia Afrika 24 tariki 25 mweri jotoro ikiri kigomano kiri kethiro ikithithika igiakwarire kimera ya kaua aja Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta akethirwa kiumano giki arakire utuba kethirwa akiarita gari thirikari ithithitie kwa miaka 10 kureta mogaruku kiri kimera giki giki nakyo gikethirwa kiumano ke 63 nijiri kuithika nyuma ngwatano ya Africa Coffee Organization kwethirwa kiondo na kwambire gwitangoge mwakene jongiro makana kenda na 63. We have been preparing for this summit for the last 1 month. We want to take this opportunity to welcome all the delegates. We are ready. This is happening in the background of some of the successful reforms that the president have been pursuing internally, which has obviously, based on the prices, the coffee prices, seems to be working. So we are hoping that the rest, coffee producing African countries can draw some of those lessons from what Kenya is doing. Mugwe na moroto jo mwana kigomano kike mwaka jojo juigi kikiri tugebina jabyo bwa mbere utumire na kwaitha kimerakia kaua yake mokoboko bojo munene jawiti na mbere ndene nthiguru ni Afrika bwajaire kwagirithia bata kana value addition bwaja thatu kuongera thoko cia onjorithia ndene nthiguru ni Afrika na nyaume Afrika bwajana na bomothia kwariruga rukuborira kana climate change no kimerakia kaua kiomba ukarua. It's clearly stated that the coffee is the second most traded commodity in the world, second to oil. It is also the second popular beverage next to water, and its consumption is increasing, and particularly in the Asian country. So that given, we thought, and I think the conceptualization of this summit, that anchoring coffee within the AU agenda will obviously give it prominence, and hopefully the rest of both consuming and producing African countries. Atere bwakomenya nabo kirothani bora Uhuru Kenyatta umeketano nthiguru ya Kenya nithiri twendete kana exportete kawa toni 58 magana jana 24. Nke report la Nteto TV weekend kumaja kengina ngine kifuke Nairobi beta Boniface Mongela. Atukire gatantu ndeto chieto chia Weru Thaa mwanja kwendera kaita kiana ntuku enji ayo yuri ithari mwabia murongo mwenenya ria korieto ni Winnie wa Kinyero.